Roshan wamumenyaho iki? Yaranzwe n'iki yakoze mu bihe bigiye bitandukanye? Roshan cyangwa Hrithik Roshan, amazina ya nyakuri ni Hrithik Roshan Nagrati cyangwa Nagraf. Yavutse ku itariki 10 z'ukwa mbere 1974. Kurikirana ikiganiro amateka yabo. Roshan ni umukinnyi w'amafilimi wakunzwe mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse ibi yagiye abifashwamo na se umubyara. Akaba umusore watangiye kugaragara mu mafilimi akiri umwana muto cyane mu myaka y'1980. Nyuma yaho akaza kumenyekana nka assistant director cyangwa uwungirije gukinisha amafilime muri Bollywood. Muri filime zamugize icyamamare, filime enye muri zo hakaba twasangamo iyo bita Kahona Pyare yakinnye muri 2000. Iyi filime ikaba yaratumye agaragara muri filime zigiye zitandukanye, ndetse zikamuhesha ibihembo bitandukanye nk'iby'umukinnyi witwaye neza cyane. Ibi bikaba byaramuhesheje amahirwe yo gukina muri filime yitwa Kabhi Khushi Kabhie Gham yagaragayemo ibyamamare nka Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan ndetse n'abandi. Akaba ari filime nayo cyamamaye cyane igakundwa ku rwego ruhambaye. Nyuma y'izo filime 2003 yaje gukina iyo bita Komilgeya, nayo akaba yarayikuyemo ibihembo bigiye bitandukanye ndetse by'umukinnyi witwaye neza cyane. Roshan akaba umubyinnyi kabuhariwe mu gihugu cy'Ubuhinde muri Bollywood, akaba ari uyoboye, akaba afata nk'umwanya wa mbere mu gihugu cy'Ubuhinde. Nyuma y'iyi filime Komilgeya akaba yarahawe ibihembo nka Filmfare Award, ndetse bikaba byaramufashije muri kariyeri ye umukinnyi wabigize umwuga. Nubwo papa wamubyaye mu mwaka w'2006 yaje gutegura filime. Roshan akaba yarayigaragayemo nka superhero Krish kabiri ya 2006. Nyuma yaho 2013 akaza gukina Krish gatatu. Roshan akaba yagiye akina filime zigiye zitandukanye muri wa mwaka wa 2006 n'ubundi akaba yarakinnyemo filime nk'iyo twasanga Dhoom 2, Mughal, Impero Akbar, Injada 2008 n'izindi filime nka Zindagi na Milegi, Debala ya 2011, Agnipath ya 2012, Banga Banga 2014, War 2019, Fighter 2024. Ndetse Roshan nyuma yaho akaba ari umukinnyi wagiye urangwa n'ibintu bigiye bitandukanye ku gikumwe cyiwe, ndetse n'imiterere ye bikaba ari ibintu bitagiye bivugwaho rumwe n'abantu benshi. Igikundiro uburanga, akaba ari umusore wari uteye neza ku buryo bugaragara, ndetse bikamufasha kwamamara mu bihe bigiye bitandukanye. Roshan wibuke akaba ari umudensa mwiza cyane mu gihugu